كل جماعة على جوهر اللي بيتوني دي رجع هاو تندر نجيه سبحان الله تاو سي كنت در ما كنا جيب بعد وقت دار ko nyalla ngal fop mo dari do ma fi ñu fi adna mo wakti dara ko nyalla ngal fop ta orang kata tampata ko no julde ni 5 minutes futuro 5 minutes ma 10 minutes ta no sarta ma ko wi goddo jen may hawtede may si imam on sali hawte be ko sarta ma ko ni apollo wa imam yo kay so do hawte hawde fi tunke no hesi wa hulu ko fela alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا من جل وعليكم السلام جل بكالو دين الإسلام ورحمة الله وسلمنا من هو إسلامنا وإسلام نكالكم وتنتولكم فنامس بجل بتدار سنة يودي نتمنى أن نم كرم كرمنا يسلم الله منكم دكتور إبراهيم تان يقول ما الإنجيل سبوا كلا رجماء يوالي تقول نفهم من كالو دينا bange ko réseaux sociaux yi de ko nato donc Allah subhanahu wa ta'ala ko bur mo ko joddi on simno yawtare be senno ko medenga ko préfecture pita sous préfecture ni galande batte ko yondiri dartugo li frankara ci wondi wadadi ko préfecture préfecture mede ni galande do ara non batte ni hitude ga inde ngare be ndara ni do waste ko yawtire rabbi بولنا إن شاء الله هريس بواسم تقص سلله رب سبحانه وتعالى له وجهه بخليجة اللهم آمين بسم الله دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيت الله سبحانه وتعالى إن دونك لا صلى الله عليه وسلم من هير كهيران إسلام ومن هير تاده أو دود دينا كان ديبي عليه هم جملا متى أنهم بتاعته كونوا جدي أو ده أو إميسيون لو eko yu ande ko yu ton ko adno fo ni hedi to ino nambi toro medo golle mum to yalla subhanahu wa ta'ala do ka mo yeji mo do nyande tangal hare mi dum yiro on fo on wonna ka biro no fo mi hatta e goto hare e modum ko non hare mi arno do fi o markaz do markaz on do ni ala ni ngalan jam do alhamdulillah hare me de yiro kadi jama wonbe ni ngalan jam fo hatta e goto hiro kadi jama wonɓe men heritade haray noon inchallahu taala ɓayam ɗaɓɓilel mi yewta seeɗa haray la yewta ɗo ɓi aya qur'an aya gotum allah subhanahu wa taala daali inna as-salata kanat ala almuminina kitaban mawquta ko fi nde ɗo julde en fof suuɗake yimmugol nde ɗo julde en fof suuɗake woni may nde ɗo julde woni الركن الثاني من أركان الصلاة تقول الإيمان تقول الإسلام هذا يجي الوجود نرى صلى الله عليه وسلم قال لا ما الوجود كدو أسمع كبس يسينو كمي أراد مفهوم عنده هذا أي بأري جبريل عليه السلام أري هل بكون نجولته إنهم كيتكون كل جوي o ari aranum o fuɗɗi fana o julniɓe waktu arnon alan sara futuro jeeƴi subaka o warti ñande ɗimen nden o julniɓe ka waktu sakkitiɗo julde ɓe ɗan mari waktu muwassa arano e sakkitiɗo o julniɓe kadi ɓaye gayno wiɓe assalatu bayna hadaini waqtayni o julde nden ko hakkude waktu ɗi ɗo ɗiɗi woni ɗo yani waktu on ko ɗo e ɗo haala ɗo haala wata ardin wata nin isan julde nden no waɗna waktu haɓɓaɗo wata juulo ado waktu on wata juulo ɓawa waktu on sa juuli ado waktu ko allah ganto bilde ma nen sella sa juldi ɓawa waktu ko allah ganto bilde ma nen sella allah inna salata tabiti ndeɗo julde inna ko littawkide tabiti ndeɗo julde kaan ila alamu ini dow gomɓe ɓen kitaban mawquta ko farla ɗo dakol waktu kadi hombol waktu allah so waɗi waktu on joni attaqayyud bil waktu ko ya on ko ya on ko ya on iltisam waktu waɗa ɗon
ko ɗum noon waɗi si tawi neɗɗo on wata nde ɗo julde wata hay fimayde wata juulu ada waktu wata juulu ɓaawa waktu ɗum kono nana sallallah alih sallam kamɓe hiɓe rel ina moƴƴa fi nde ɗo julde ka qur'ana kani hafidu ala salati wa salati lwusta wa qumu lillahi qanitin reeno julde ɓen juldeji ɗen fof reeno ɗentini noon reene kadi julde alan sara damɗanga juulon kadi taw ko yankiniɓe ɗon holli jakare honɗum hafidu ala salawat reenugol ɗino ko ɗum ko reenugol nde almuhafada alayha wa mudamatu alayha wa muhafada ala awqatiha bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha ko reenugol waktu julde nden reene nde duumo e mere e waktu mere sartiji mum e tugaali muɗum e wajibaji mum nela sallallahu alaihi wasallam joni noon so yi ɗum ɗo ko ni qur'an o rerɗum jama on reenugol nde ɗo julde ka waktuji mayre joni noon en fewre ɗo ko waɗi min ƴetti oɗo nde ɗo yewtere sabu nungu mum no naatude si nungu mum naati ɗo hay wesinade juminoade ɗum surtout noon futuro e jeeƴe jungol futuro e jeeƴe ha wesinade juminoade mum ɗe jama on no yiɗi hawtanigol futuro e jeeƴe hay si nganto ala si tawi tum naati faslu amtar ka fii ka ndiyan ɗan fuɗɗi kata ndungu naati tum duuɗe goy no woodi futuro e jeeƴe ko annda ko hawtintugol ndiyan saaƴi saaƴaari nangi yalti nangi yaltaade hay wonde tawa hay nangi yalta hay ko wiyete ko hay fus kintu ndiyan ala hay loopal ala yimɓe ɓen ara tum hawtere juula fi ɗum ɗaɓɓugol tum ko wiyete ko neweende joni noon mo juuli julde ada waktu mayre hon ɗum ko julde golle sella joni geeƴe noon allah waktu a juuli aadini geeƴe o ngam juldima e futuro ko anday ngam aɗa andi geeƴe ma mo sella il faut tawta nganto no wooda e muɗum ko ɗo ɗi si tawi so neɗɗo e karama koɓɓen isan el qur'an holli en koye reenu julde ɗe ka waktu mayre nela sallallah sallam koɓe nawni kam nawnare mayde maɓɓe nden mi jeeya koɓe sakkiti wowlugol fiinde ɗo julde يتا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هون سكتنا يمد كويتم كون بين الصلاه وما ملكت ايمانكم روايه الصلاه فاتقوا الله فيما ملكت ايمانكم الصلاه هي ريني دو جلده hule Allah subhanahu wa ta'ala kadi reenon kadi honɗum ko jeyi juuɗe mon ñaame mon kala wonɓe limoɗum imma honɗum imma ko jeyaɗo moɗum imma ko mumunteji imma ko jawle kala ko tawata ko jeyiɗa reenu waɗa haqqi Allah subhanahu wa ta'ala mo reena ɗum ɗon isan assalat julde no reene joni si tawi noon joni nde ɗo julde nde Allah daali وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين de julde sattani sadde sina yangini Allah subhanahu wa ta'ala ko ben tawto do non si tawi julde sattanima ay jama mo boto he hawtidire nan hendidiren wobbe go si ari aslan taw ko kakko ko kusala wa idha qamu ila salati qamu kusala julde da fi julde wadi ko naya di mu julgol hada ani nena bay hon homo day fewtude ko Allah subhanahu wa ta'ala da han taw hinde woni softende e mani de weltande e julde ko ni jaman ala taw harande bittori de do julde hawtinde ngehe subhanallah taw si kontinel makko no jippade mo wakkili dala ko nyallangal foppo mo dari don ma fi ngirdi fi aduna mo wakkili dala ko nyallangal foppo tan o rankata tampata kono julde ni 5 minutes futuro 5 minutes ma 10 minutes taw non sartama ko wi goddo jen may hawtire may si imam on sali hawte be ko sartino ma ko ni apollo o imam yo kala so hawte hawde fi tunke no hesse wad hulu ko fela wal o we tay ten dali kalam ko ben ko woli e hon dum hawdi gol ko alda nganto aran taw ngadi aya qur'an go ngandi ayo holli ko ya reenu julde de kawto may dimul dum kadi
هذه حديث ما الترمذي في النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين بغير أذن فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. حديث أنه ملوي تلميذ ملوي ملوي كون إني وعليه العمل عند العلماء عند أهل العلم. حديث أنه ملوي كون هيكو لا غرما كو غولي تيرد سبون سبو معنا ما كون سيد سبو فوت دي آية قرآن الله كوريم سارينا لنو وقت ما يرم أدولي والدا إنغانتو سبو غانتو جيني وادا ما عندنا يلا ماكي كلام هذا الرجل تجي يقول على إنغانتو وادي دمبل بكاتو جيجي إذا نقول بكاتو هي كوي ولا نتاو فجأة كسابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعب يوالمن وجمع الصلاتين بغير عذر من الكبائر. وعندي كم المقبول يادي أو هذه ده. إلى ما ويكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاول يقول جلد كأل ده ينعندو كبكات ويجينجانينو. أني بكات يعمل يسوسنا تبويه بيادي الله يفتح. فوت ساتيجي. لونكو عمر بن الخطاب. أنا كذي كتابي إيه. إتام عمر بن عبد العزيز كان كذي كوي ولا تجمعوا بين الصلاتين بغير عذر واسيو بين هي تو هاغي جولد كدي ديكو الله ناندو ناني اذا يعني علي جنتك حديث ان جنتك قول الصحابه ان جنتك قول التابعين انا كتك اجماع ابن فتا هل اجماعا ابن عبد البر المالكي أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر على حال البتة إلا طائفة شاذة. وأجمل كلمة فوتي وانا من داغو تاخال ديكو جولدي دي قال دا نانتو تاخي دا نيبي لو kala alhaali te fes fedata sina fedde gode rewta shadda ay be seri dike yani kala mo hawni ko alda ngal on ko shaz on ko sendi do no en andi wonno fedde de tawata wala bi tan julo tan yalla ngal julo subaka hawni fana ala sala hawni futre geje la fedde julo yalla ngal shia ko shia kono be julo takam tabe no alla la mama tati ñalla joni ɓene si sokkiki hakkudeji meɗen ko ɓen probléme kadi sabu asdanta ɓen ko honno ɓe ella lawnti hawdir futuro e gueƴe e fana yaran sala ko nden gandi ɓen sukki hakkude men honno ɓen ukki hakkude men goɗɓe ɓe innayi ɓen tigi ukki hakkude meɗen ɓe ƴetta to hanno hawtide juldeje ɗen e watodiren helle ala subhanallah wattene yiila te goɗɗo hawdede ko adda en ganto ɗum kabairi min kabairi dunub kadi bildema ndesalɗa noɗi qaida wi o بدون السبب لا يثبت الحكم وعند سبب نياود ارتا سبب سي على جلد سبب سي على هون انا خاص نديرالو الفسبب نودي كاسيتنجو ما كولو لينو ودي ما بيد نوني ما دي بينو ساجي تكو اسباب دي نودا سينا تاوسالكم او كومو ابن عبد البر قالك ابن قدامه واني اجمعنا على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة لغير عذر وأجمعنا من فوتي من فوت تاما كرم فوتي والنماني ينتهي من ذلك أن تهيدا إذا عندي جاكا نلو جاكا تاك جون هولي يكا سهاك نجي جول دكو ألدا إنغام تا إجل ما نسلا سيكاتي نوزي نو إلا أنا حاول تندرا بس إلا أنا حاول تندرا دليل مولم حاول تلقون si ndiyan sa'i Allah kono fi dan ndiyan si sa'i hawni gongol dum est ce ene hay dum kan no dum fotta hay dum dara fotta ka sabu ndiyan sa'i hawni fotta ge hay dum fotta ka sabu ko jabbi wonde man si ndiyan sa'i hawni ko be do tato al malikiyya wa shafi'iyya wal hanabiyya be do tato be jabbi amma abu hanifa o waye o dum nangan to hawni latte julde o yetti jogi asl ayam آيون كأصل يتن آيون كأصل قاعدة نصية يتن آيون والنامتوز كهورما آيون بو إن الصلاة كان على المؤمن كتابا موقوتا يتن لون آية جلد نهاريكو وقول وقت وقت جوكي لعنو هاك ساكتا كم آية كتاب سينا هون دليل آراء إن آية كتو هاو تندرا أوات نلو جوكي تانو وين كان كو أوي هون داك سينا مزدلفة عرب
o yarno ɓe holluti on awa hawde sabu jannam idan anda mo hande fatawa kanko o inni hawdittake ɗum kadi ko ruksa ko nemen siɗa faala naaɓe hawtodire a faala ndiyan nan saji ɗo duula fotoro duula kadi gueɓe siɗa faala kono holɗum fi mashakka on sali islam kala ko satti itte ko satte nden sabu qaida wi o almashaqqatu tajlibu altaysir sattede pooɗe newede yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra wama jaala alaykum fi dini men haraj allah annani o diine kanko yete ko satte muɗum allah ko ini ko newede yiɗani sattede idan si hawni ɗan saaji hawri futo en ɗan saajire hawdire ɗum la bas allah ala e muɗum probléme ala hawdire hawdire kono on probléme woni ɗum ala saaji ɗonke ɗi hawtidire ɗon goɗɗo idan ɓeɗa tata fof no jaɓi sabu ƴettaɓi ibnu omar kanay malik no jenti ka مرتلقى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم ابن ولاد كان بستي امراء بيسق حاول دريتم جوك هون فطر الجاي سلا انديا ساي هولي جاكو سيتاي ناسو نو تاي نا كويدا ناسو كان كو ابن عمر واتام فيو هولي وون ابن رجب يوتيرنو سينا باسكو كو نيو اثاري سات دو جوغي في سنه ما جوغي سنه ما سينا دو واتا den holi jakat no waɗe kono noon ko kala ndiyam watte walla o way daare hay ka ndiyam ɗam ɗo ɓe o woni ɓeyni na kala ndiyam si saaƴi habdirete jolni sen saaƴaali few ɗum hawdiri noon so ƴeewani ibnu qudama ko wi almatru bi'li jami walladi yabuthu athiyaba o ko ɗan ndiyam ɗam tawata ɗam ɓuɓɓino coñci woko ɗam ɗon hawtindirante taw coñci maɗe ɓuuɓay sa yalti woko ɗam ɗon ndiyam hawtindirante sabu ɗum anen kamali kiyanke ɓe hon mbi kamɓe kadi kamɓe ɓe wi ko tawata hon ɗum ko ndiyam ɗan tawata sa yalti e majjam a suumay hoore maɗa nde ya ndiyam ɗan tawata a waɗnani ko wiyete ko waado so yalta woko ɗam ɓen kan ɗan hawtindirante safay kadi wi ɗum noon ko ɗan ndiyam ɗan ta ɓuɓɓino coñ tawa kadi sa yalti e mashakka tatten hewtogol ko juulugol o yi ka joni sa noon tawno ɓeɗo ko ni ɓe yaari si tawi noon noon ndiyam ala toon honto hawde sabu ndiyam ala ɗum ɗon hana ko ha yon isan ndiyam ɗam sah no hawtude sabu ndiyam ɗam ɗimmol ɗum kadi e loope sino ooda hay loope ɗen kadi na fof haw fotte muɗum andi imam Shafi'i mo jaɓi wonnema ni hawtude sabu ndiyam si saaji kono ko loope ɗon ino o waya kanko loope ɗen tawaka kanko ko ndiyam ɗam ɓetta loope ɗen tawaka o yaltini loope ɗen pew imam ahmad e malik ɓeyni kamɓe naam hawtin sabu loope kono ndaara hay malik ɗon o wi sabu loope kono taw kadi no niwre no woodi kadi o watti ɗon niwre imam malik ɗum loopal e niwre woosi loope si loope tan hino woodi niwre ala hawtodirtaake e riwaya ka malik a riwaya goo ɓeyde allah ala muɗum so ndaari woni cheikh khalil ko on riwaya woni ko ƴetti ko ɗo so ini o fi jami l isha'ayni faqat bi kulli masjidin li matarin أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة وفي جمع الإشاءين فقط دقوا حاول يقول فتوى جيجي توم أن كابنا نادال ففنها صلاة بكل مسجد كذا كذا يريد كذا لمطر فيه سمنيان أو طين مع ظلمة طين لوبال النيوري لا طين أو ظلمة ويتكون لوبال توم نيوري على ma niwretude ɗon ala on yiya o kamɓe sattini ɗon ka joni noon loopal ala ndiyam ala hamdude inni ko masabu malik no masabu malik jokkuɗen dey ɓeɗe emin jokkuɗen watta noon yiila hay ngal loopal na kalal kala loopal ɓe inni malik kon min fi loopal ngal loopal ngal tawta sa wattike ngal e paɗe pettu ɗe tabitata e ma ɗe ɓoroto woko ngal noon taw kana yahita muɗum fami ɓeeɗa ka wi kan ɗuuɗi ha taw to masaqqa dane muɗum isa ɗum ɗo holli jaka hare koye watta yiila ndiyam ɗam nungu naati kono waten fitinteɗe julde meɗen fi allah aɗa juula futuro sa gayni sa woɓɓe go ɓurɓe ɓe kamɓe so futuro juula ɗon e ko julde ɓe habba jeeƴa hara ɓe hawdu ena habdira fiye ɓe hetta ɓe yaka maɓɓe o wayna ɗum juuli futuro ngas habboɗa ɓay ɓooyi lebbi jeɗu hiɗa jooɗi lebbi jeetati lebbi jeetati hiɗa julde futuro waktu e waktu mum ari lebbi seeɗa inna ɗin ɗon lebbi ɗon ɗon koya hawtude ɗum ɗum ɗon woɓɓe ne ustad day haray ɗon mi wayi attude nan nan saga
ima sen hol ngal ni nan saaliya ina bay Allah sidan sa e juule ko suudi moɗo sa wakkit aw yiɗi wakkila ko yudde ma juula kama yala sa hono ma kan no ibnu mal yo nar sa mi no si tay ko yawm ma ko nyana tawto ni na saagide e yamiri no no ina sallu fi buyutikum sallu fi rihal juule ko cuudi moɗo noddina on ko ɗum wiyata juule ɗawawi hayya ala salat kongo tagno ɗon honto ɓe ka sallu fi buyutikum sallu ko honto mo wiyete woɓɓe ko sa noddini ha gayno sallu fi juule ko juuɗi moɗon woɓɓe no waye naawi hayya ala salat ko ɗo ko sallu fi rihal sabu hadis ba ibn abbas on la kamɓe waktan no wakte wata yamide ɗo woɓɓe no waye koye hawdiri fo o ina sallu fi are juulon juule kam hon are yani are juulon siɗa wawi wakkilade ara aru an kadi siɗa faala wona kama ko russa juulaka maɗa kasi allah ala waɗire ni juulen waktu on ko hani waktu wote bonnu julde men ne aw andi kala mo juuli julde ada waktu mari julde men nde sellah imam malik si ndiyam imam malik tumi yaani wonno ndiyan no ronka saaƴude hawtodire kono ko honto faamin no moƴƴa woosite asamanu waɗi juule fuɗɗi ko iidude gidi hendu waɗi andu no woosi waɗi ɗum ko maani ndiyan ɗan saaƴata ɗon honɗum ɗon wonti no hawtodirte woto qaide wi o wa halil mutawaqqa yujalu kal waqi ene ko tagina are ko wotte wostani waɗi ɗon hilaf no hakkude on kay sabu ko halali mo faami ka joni awa sen yaari imam malik woosi waɗi ɗum maandeji woodi saaƴay juule kono sen juuli futo on ha gay ndiyan ɗan saaƴaani e hawtnide ha gasi kono ndiyan ɗan saaƴaani kono imam malik wi si waktu geeƴen hewti juulten fof fitta on geeƴen so yehi ko fawakihu dawani charhu risala alkhurasi salmutat khalil ɓe yewɗum noon ton wokoye fillito koyen fillito geeƴon kadi sabu ndiyan ɓe ndiyanɗan saga sabu honnoto qaadi o la ibrata bidanni lbayini khata'u la ibrata bidanni lbayini khata'u taskitaki tikke mo tata ɓangi ko faji en sikku no won ndiyan saga ɗan sajaani andi koya juulu geeƴon ka waktu meta ko moni warude ni ɗum warde ko ɗum mazhab maliki on so indi ko mazhab maliki ma golte gollitenen ko woni ko jefteɗen ton aw janggen jefteɗen daara charhu risala ko fira ko daara ko honɗum woni ɗum muɗum gollitenen on amma juulugol tum fi tum ya gani tum juula yaha ka maɗa asi ɓurɓe gasi gani juulade kam gonno tana e ɗanagol ko wongol hiirugol fijinarogi ma ƴetta honno e téléphone ji on fiyoɗe julde nde tawde ɗen juule taw haraɗa mbaɗi ko yette ko ɓe welto e julten bela sanan ma kayna bela sallallahu alaihi wasallam ma kayna bil bela radiyallahu anhu inni arihna biha ya bilal immo noddina immo darna weltinirama nde ɗo julde arraha nafsiye goɗɗo sin julɗo mo do heɓde raha hala mo weltinde julgo koko raha haali ko yete ko wonki makko deeƴe kono julgo mo si ata ɓitti ha fa waylil musallin alladhina an salatihim sahun Allah kambani ɓen ɓetaɗo juuloɓe ko ɓe welti julɗo jawi wasnade julde honno hawdira ko anta waktu ko anta inuma ɗum wattani yiilen mo ɗo musidɓe julɓe haray inchallahu taala haray ko ɓay musidɓe ɓen ɗo ɓe inni ɓe faala waɗen yewtere seeɗa ka diina mi tawi joni mi suɓɓu ɗum ɗo nde ɗo yewtere mi yewta nde ɗo yewtere ɗo sabu honɗum e tawno ɗe en suuti ngunungu no arde tori jamane watta yiila watta yi nde ɗo julde wata fiɗi nde ɗo julde anden ko nde alde neɗɗo aldete awol ma hasbi yawmal qiyama ko as-sadaka eɗen hasbe neɗɗo ko ñawdan ko nde ɗo julde jonno ko nde fuɗɗorto sa bonnine noon kol watta hay ha ɗum wotani boni haray min jarni on mi weltanike on haray kon ɗo yon seeɗa komi faamde yimɓe haray koye voyage fayde min woni haray en jarnaɓe tan taki allah subahana taala faamin kaɗo diina yo allah nawi en gollitigol kaɗo diina yo allah nawi en kadi toppite kon nde ɗo julde haray yebade nde ɗo julde haray anden moaz ibn jabal nala sa sallam ɓaydelima yaman ko honno winoma innaka taati qawman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah فإن أطاعوك لذلك فعليهم أن الله يفترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. للمعاذ يمن ساهمتم فأديتوا بينكم إبادهم عقيدة أنتم. هون بيتابع هذا الكتاب بيجيب بالدفتر ما بيقدر أنا هون كتابيدو. شيء على هذا يدوم سأل الله سبحانه وتعالى وكيدون نرى محمد صلى الله عليه وسلم. إمندو سبيتندو أن لا بيقول الله سبحانه وتعالى فلما يجود في نلا بجوي.
ñalama rasul sallallahu alaihi wasallam ko fiyon be as-salah jabbe on jama wattani le ngade julde fiyon an bi ko la joy julde te ñalla ban ko so bay wada istikrar waddo go hare aran welsido be ha wattani le do julde isan de do julde ne san wasiki en fo fi mere hare wattani le mere hare sa tal fi si satti to neddo hare yo dattino hare be na makko to yalla subhanahu wa ta'ala ko te bande naafi e bande be tawata uddane subhanahu wa ta'ala ne do ne mberde to yalla subhanahu wa ta'ala mi kala dina hare mi jandi jama ko on be hitta to si tay fal yalla e ga ay ko mi yira shaytan si mi hawde sa Allah subhanahu wa ta'ala ko hawde to yalla subhanahu wa ta'ala hawde na sahabu ya fa no kan jam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e na musi be julti bi dara na ni do fo jindi ko do temi ay ko ali ko to Allah subhanahu wa ta'ala la fami ko ma kan do ko gollitirin kan ay ko yowtire himmunde woni ko ɓanntini ɗo fimu aɗa ɗen haali wattagol moƴƴa yiiɗi ko yowndiri banggue hawtugol julde ɗe aɗa jara ko artini aɗa yiɗe weltanoɓe moƴƴa ko ɗum gannan docteur wurno maka joni o hay goɗɗo tufi ɗo joni ndiyam sa sartin ndiyam ɗan dow gesa ɓenna yo haw aɗa fiiji ɗi ko wattan ɗum to Allah subhanahu wa ta'ala no faami aɗa yiɗe weltanoɓe saabu ko ɓe heɓani o e kadi yiɓe hoore lawol aɗa yiɗe weltanoɓe moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadan inna kulli tan hasanat ma'an ara wala kan musibbe won be jenta gol bare o fuyi do jarna do weltana ara be yana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam